which issues you will be raising? Major mother issue asala to district hospital of South Goa. It is a sheer negligence on the part of the government that this project has been delayed for more than nearly 10 years. This has never happened in the state of Goa. So this will be, though they have told me that they will try to complete it by October, November, I want that at least by December they should commission that hospital in the interest of the people of South Goa. Sir, FDA ची फॉर्मली नो विषय तुम्ही काढतले का? सगळे आसा ते खूप जाण ताजे खूप डिटेल जाल्ली आसा परत काढून काय अर्थ ना पण तरी आसा वी विल रेज इट. सर कजिनोचेर एक हे आसा गोवा मायल्साचेर आज हाफ एन आवर डिस्कशन आसा. आय थिंक दॅट शुड सॉल्व द इशू. सर कजिनोचेर मोपा एअरपोर्टान कजिनो एलाव करतले म्हणून काय रिटर्न ते आज काय ना डिमांड दॅट विल कम ऑन होम. अदरवाइज व्हॉट इज द स्टँड ऑफ काँग्रेस? काँग्रेस हॅज सेड दॅट रायट फ्रॉम बिगिनींग काँग्रेस वॉज सेइंग दॅट दीस शूड बी शिफ्टेड. आता खंय शिफ्ट करपाचें कितें करपाचें दॅट इज गव्हर्मेंट हॅज टू कम आउट विथ ए पॉलिसी. दे आर आर्बिट. पयलें म्हणजे गॅम्बलिंग एक्ट पळय आसा. गॅम्बलिंग एक्ट डिफायन्स वेअर कॅजिनोज कॅन बी लोकेटेड. इट इज आयदर ऑफशोर कॅजिनो or the casinos in the 5-star hotels. Till today there is nothing mentioned that casinos can be located at the airport. I do not know how government signed with concessioner saying that casinos will be allowed at the airport. This is the basic fundamental question. Will you be questioning government? We'll ask on the home portfolio because the gambling act comes under the home. सर फॉर्मेलिन ना कशी दिसता तुमकां? आता फॉर्मेलिन जे इशू जाल्लो फाटल्या वर्सा चालू आसा तो इशू. पण आता फॉर्मेलिन इशू काबार हांव नको हांव फॉर्मेलिनाचे बद्दल हांव एक्सपर्ट मनीस न्ही. दे हॅव टू टेस्ट इट प्रॉपरली एंड गिव द रिपोर्ट टू द पीपल ऑफ गोवा. हांव सद्या शिवराक आसा म्हाका व्हडलेंशें लागना.